Asamason Mala 3.0 Kohara Daithor Diring Panjan Merabhiti Atowar PM Narendra Modi Pen Kangpupon. Bokajan along bas kachingkoya jok bang plikiti la pen bang kep arengahu keso. Sanju be la pen arisang ho tumpen MP Amar Singh ti so puthak pherang ke amai ke pha. Pini adab birta long pen kado kavya phanta me adab ke mya kardom nang pazuri klo. Tang te pini adab birta juitha. CPD MD Katowar 16.00 km to 52.00 km aphan India Prime Minister Narendra Modi pen kangpu pedopon. Bangso CPD MD Katowar PM Narendra Modi pen kangpu ponahut Daithor Auditorium Hall along pen amaya long MLA Dorsing Ronghang MLA Dr. Numal Momin Local MAC Anparta KAC Educations EM Richard Tokbila pen BJP along ke claim ke dam abang phua bang phia tum pen chenglok penang an ke theki dinga tumta chitong dunsi towar kangpu lam arjana long ke langdun pedolo. La pen halapu MLA Dorsing Ronghang pen kaning jepon ke non kangpu tang atowar do antame ke tang da prang jia phansi sai claim ponlo. La pen CPD MD ke atowar ke tang te do an setame election sa prang ke patang lab jia phan sarkara hin pen claim pon bomlo puta ningje pedopon. Rangsina Bay report Kat News. Indoor Stadium bangso pada cultural hall along Bharat Prime Minister Narendra Modi ahin pen dat towar kangpupon o chokiola pen dat kohoraan selengkot na bangso virtual alaso inauguration pen dang tum kadok wirat chipangrum pensi tum la bangso virtual function langdun pen inauguration langdun pen Prime Minister Chief Minister la pen te alang tum alam thi rat pen ajura pep pen api pen ilitum labangso ajo dingki pen dar duar baguri nilip labangso arat atum akenang sotnei atowar o chokiola pen dak kohoraan selengplot 36 km labangso bini long ekesom labangso long ekesom along rat logot ilitum dak duar baguri MEC la pen IM Kalwan Thomas Council penili mithang mata dolo pensi ini labangso ningarong arni si pini nang itu moi pen choro lo de Assam mala 3 labangso pen dak sukiola pen dak koraan 36 km labangso atowar kelong opot si Dr. Himanto Biswa Sharma labangso tangka maha nangapaji state government pen penan party liwa CM sar la pen dak EM penu tum kaduk awe je paduk pen CM sar je patir pipon pen Dr. Tuyamo hang je patir pipon pen la bangso atowar kelong si Dr. Tuyamo hang wanda churu pajir opini ame pen si ngone prang bang giani ning khepik BJP government konsuri akera pipajir penan parta kedam gewang la bangso ka cheleng warsai mukha RDP pen non son atowar nangapi penone prang bang giani anu selong gelang puning thelo la sinang litum media hoipen ang media tropen ngili BJP government afan litum churo pajir labang ke prabjin pen patang poni fansi baki ke department makam lo litum ke towar denglo tangka sengsom lo tendar ke claim pendang lo towar patang towar be misen nei lang ke litum dat engineer atum pen kado department makam lo anu make lasi prabjin nei nang tum theklong loge o da non dokmoka pen da kuri rong betwa ningkan siengbong si pini chelak misen o pini hamben pen da kharatin lian ningkan siengbong si chelak misen pulutang te soto me lage 36 pe ola ke 87 km 87 na ningkan siengbong misen pe 36 ro ningkan sitan nang niwa sini matha si ningkan siengbong tangi usi ningse Sir, Lano ni limota pulumati. Towar ke patang ti pangtang ngaprangi kedo ko wikel lake department dun silang nangko.
itu mahin pen ke angka sanction lo pinai tiat lo tua dengan lo lalu Emre election te nanti como lo kenara elesi pe bilang ante ye tiket tin ko ko sande ngali tiket tin ko ne ai pa ni chete tiket alam mage la ke high command si bang mathapo la pente nili pudamji bang lalo je mat rok le tiket lo hatami litum da kharagat ele bang ke sugidam tang nili hut kwan ma ke hai ke ong la pen anso si ke ong pen si hai kon Therepo ni phai kripli surihini rengkor trok arni Bokazan police station ke parlo angkang lakhi janalong ada por phai ke thoma por rachi team apor malom Lahori Ghat Moirabari pendima puranat ke dambom ihuma bus registration number AS21AC3357 lakhi janalong a hearing tang rak theng pierong ke patong ajok katewar lapen kache thabatum pen bangpli adimalong amat ki thi Areng a huke sotum pen ke pachini pon ke basalong han hei hui nang arthangsi ada prang pen Lahori Ghat Moirabari pen wangsi Dimapur an ke pon ji aphan ke dambom ahutsi bangso honi pholo lapen arwe ke jang pika jok towar kang lit apot si kaching koi ta hai pusi chini pon tong sekot pen Bokazan police atum adima long pali dun si apran ke dam driver Abdul Barik Arta Thongkep Sabina Sultana Khali Rehman lapen Alal Uddin atuma phan chepari dengpon Anpart non amat a hearing tang rak areng huke so bang ke patuma phan Bokazan CHC along selang bomlang Bokazan hanjang lang so pen Bisnu Lekthei nang ke lobirta Ding. কেটামান বজাত হৈছে এক্সিডেন্ট 3 বাজিত এনেকুৱা হ'ব 3 বাজিত এনেকুৱা গাড়ীখন বহুত স্পীডত আছিল নেকি মই ঘুমাই আছিলোঁ আৰু এক্সিডেন্ট হোৱাৰ পিছতহে আমি গম পাইছোঁ কিমান আহিছিল মানুহ এনে কিবা গম পায় নেকি মানুহ বেছি নহয় মানুহ তো 8-9 জন আছিলে 8-9 মানে কি গাড়ীখনত কি আহিছিল কিবা সবজি আহিছিলে সবজি এখন বাছত আগতেও সবজি আনে নেকি আহি থাকে মানুহখন আনি থাকে ক'ত লৈ যাব লৈছে ক'ত লৈ গৈছে সবজিখিনি এইটো ডিমাপুৰ লৈ যাব ডিমাপুৰ কোন মানে ডেথ হৈছে কিবা জানে নেকি ড্ৰাইভাৰ মৰিছে শুনি আছে আমিতো পहिले আহিছে 3-4 জন মৰিছে হলা 3-4 জন মৰিছে মানে ক'ৰ পৰা আহিছিলে বাছখন এইটো মুৰাবাৰী লাহৰি ঘাট একদম লাহৰি ঘাট পৰা মুৰাবাৰী হৈ কিনে পোৱাটো 3-4 জন হ'ব হ্যাঁ 8 জন না 8 জন নিচিনা দুখ পাওঁ হয় হৈ কিনে ঘুমাই যাইছিলে মানুহ নাই বেছি মানুহ নাই খালি সবজি আছে বেপাৰীটো আহি নাই এইটো ইয়াতে আনি কিনে এইটো গাড়ী থকা মানুহ বেপাৰীকে দি দিব হলা বেপাৰী অহা নাই তো এক জায়গাতে মাল উঠাইছে 20 বস্তা না 30 বস্তা এতে একটা মানুহ বি আনা নাই তাইখানে আনিছে আনি কিনে এতে নমাই দিয়ে Patumi Therepo ni phai krege thom surihini rankora trok arni kang sampor phai pho por malom Singhason Hotel along Sanju Bay Vidya Singh Terang Pendang Lok Ari Sangho tum pen Inut Water Sarai Do Pu Ki Pu Amen pen MP Amar Singh Tiso surihini rakre trok sila pen surihini rankora hini aningkan MAC election sahut property affidavit along le phelanga phuthak hadak chipak lang dun ke long ni websita Sanju Bay la pen Ari Sangho tum RTI long ke long ateng pen ke thongke prapli long le lang do pusi akoy pi lapen la soprang ningkan surihini rakre pho lapen surihini rakre nerke penta longle do o pusi ning jepon la sila ke elections commission saron karkan lo puta akoy pi pon athe do wek pen ave pu ke paklang pon ke chokche lapen penalty for feelings fall affidavit elections norma teng pen ke adai do wek lo pusi pachini lapen alang litum adiman ateng pachun che pulote high court setame damnang kok puta pherangkhia mayalong ning jepon Mangke kecang kolam mangke President MP Umar Singh Tiso 2022 MAC election nomination filing along property ke jepatu la bajane si nili waknang ko to te alam mangke la so puthak nili patumi principal secretary ari deng tan nili memorandum pinam lo la so memorandum long nili jasmet pet nili dimana bangke
Omar Singh tiso bangke jitu election commission pen aek doisi nomination filing lo pulonte ladak bangke alang li property whether immovable or movable assets duan ta alang li paklang nei election commission announce lo lake election hut ke bonda melang di bangke 2017 election ki thuru ta alang li bangke longni vet ke du alang li paklang ateng pulonte 2022 ta aku alang li longni vet paklang bonda me non mili through RTI nili kachini ateng pulonte alang li rideng 34 plots do longle lasi lahai longle kisuman kalang li rideng 2015 pen ke du ta du kisuman alang li 2021 kisuman alang 2018 ke nam tu ndami lahai long le jong selang li rideng 2018 ba 2015 ban alang li rideng lu pulonte 2022 nomination filing report selang li long ni ga paklang chon kisuman tu mata ta hai to ini alang li bhan ke pabot nami pende ji bhan sini likan ngi butai bonda me election commission pen la so lo isido idum la representations of people's act polong do ladak section 125A penalty for filing false affidavit kudo laso ateng benjong si alang liong si convict lo polon te alang li chikro jon thok si tame ba fine bosi tame alang li pipi nei jela alang li chikro jon thok do ni lasi kemang humi mi alam lo long ni vet along le kidu pen non mangke long 36 ta along li kidu ko bangi konat pension ke lelo hoitu alang li power ka misuse joini si la analong le bangi penilo alang le corruption na kuri si penilo la si alang li son full corrupted amunit polonte karbiang long inut mane kethetana department agriculture tong land and revenue tho excise lai huya long son IEM ke dengi ka alang li ara chali ni ku yate ke lage ni li jung mane konane social organization pini hintaleni li bangali ni li the voters pojane tha athe voters tum arai tu komat political leadership ko anse ki chok ma ka chok chima ko anse karap rema lage kachini nei ni tum arai tu lasi karbiang long arat doan ba voters doan handani li pachini lo Amar Singh tiso pupu amunit ke lake EMR ku ke deng arai chali laso pu thak non principal secretary along alut honamer nili CM hanji pa nong lo la so memorandum bonda me alang li holo subut XMP gache wa ma dalang li ala mi ke plong itu pini pumat citong nam abar sai wedan manili la principal secretary reading se takang nam rom la si la nili diman la non code of conduct lagi dia prangong sinili council kan thanang kang sai we pulonte nili high court stame petition file am ko nili ke hangke esona bangke laphana bangke EMR ku pen pasunang po lapen second nili dimana bangke CBI inquiry initiate nang polada athema true mane ekdom wrongful doing se alang labang penilu right way pen alang li la solong li kacherai kali athema alang li ningkan ini 2017 pen 2022 nomination filing pangrum nampet pulonte alang li ding long kasi alang li land revenue EM do bama hutsi alang li kalili kalang lang four way long ke bang mala so competition ka chen dia men pen mat forest along li punot ba go mane rong kitu kila arat along li ta melang li bangke alang li men transfer igla kasi ladak bangke CBI inquiry ta kenak so ladak ba bangke ke matha dun mate ke munthi dun nangjia bangke lason helo koson si fourth pen di labang so along le na ke klang sakma pene jadu doma Amar Singh tiso lo ini holai lo la an along le na ke klang sak la so along le pen crores tangka alang chibi lo lasi jesemet labang so pu thakke CBI inquiry nengji lapen land and revenue lapen agriculture department alabang so in charge pen ke hek nengji lapen alang lipan MSc labang so ang hoi pen stami isun nangji pusi itum jesemet chuningri patulo la pen jong si la before code of conduct aprang alang lipan pasun se polotangte ile tum kaprega ang deng sitame high court adung sitame nitum ke pate bogji apan nitum sisiklo tang te pini ada pabirda bangke kang toniklo kado kabetame 2 me thak me kurwang tru